Makanyan mo naman, para king kaligtasan ning balang metong at king kaligtasan daring karel yakatang frontliners laban king COVID-19. Siklaw tamo po para king Horacio Emperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay pami. Aminan milo ring kasalanan mi. At mapagkumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka. Ganiting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami at makamate na karing dakal atawo. Adwan mingeni kaya ka, ingbalikdan mo kaming mitmong lugod at iyatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi, ing metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo la, ring tawong may tutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo, ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila, ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Emula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapaynawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasab kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulin ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Likabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, o magsakdal kaming magkandong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sa pisawili nga klismi keka, king kaguluan mi, nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. King lagyon ng ipa, ampon ng anak, ampon ng banal na Espiritu Santo. Amen.
King lagyo naningig pa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu. Amen. Ning grasya ning ginutang Yesu Kristo, ning lugod na ning Diyos, ating sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka atin mo rin. At yuta na nga ni king katlo ng pulot at lung Domingo ning karaniwan na panahon, ing second to the last Sunday. Ken tutuking Domingo, yapin ning kapupusa na ning kasalukuyan tamong kalendaryo ning liturhiya. Ning kapupusa na ning kasalukuyan na kalendaryo ning liturhiya. Si siya talangan din kaya katamong kasalanan batang maging karapat dapat magmasusi kaniding banal na misteryo. Magkumpisal ko King Diyos sa mayupayang tuto. at kaya kayo kapatad, huling may kasala kong binam, king isip, amano at dapat at miyayaliwang kakulangan. Hulinita, ipaligapo ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo. At kaya kayo kapatad, hingi panalangin niyo ko, King Diyos na ginutam. King Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo at King pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, King Biye Alananga. Amen. Diyos, King pagkamatas abanwa, kapaya, karing tao, kayang kaluguran. Aliyaking Diyos, pagkamatas abanwa, kapaya, karing taong kayang kaluguran. Inong Diyos, ari ning banwa, Diyos mayupaya sa samba, pasalamatan, parangalan ka. Sasamba, pasalamatan, parangalan ka. Aligayaking Diyos, ing pekamatas abanwa, kapaya, karing tao, yang kaluguran. Aliyaking
pekamatas abanwa kapaya karing taong kayang manalangin tamo. O Diyos ay igpami, panwalan mi, king ding tangkamo para kaya kami ing paker kapayapan at etakot. Papanatilian mo kesa ng makabuklat ang mata, karing tanda ning alangpatan at apanyatang ng Jesus ay anak mo. Sopan mo kesa ng alang pagal mitagulaling, karing kaya kaming sarili, king panyulong na ning kayarian mo, busal mi, kapamilat naning paminganap mi, king tangkamong kapayapan at lugod. Itiyaduan mi, kapamilat naning ginuming, Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo, at ning banal na Espiritu Diyos, manggaman king alananga. Amen. Ing liturya ning Ama mo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Malakias. Daratang na ingaldo nung kapilan ding tawong mapagmatas at marawak, masilablang kalupa na ning are, nganang sasabi ning Ginoo. King aldong ito, masilabla at alang mitagan metong man karelo. Dapot ikayong matakot kanako, ing upaya ning pamagligtas ko, sunlagya kaya kayo, anti ingaldo at dinana kayong kapaldanan ning salang iti. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Dalit apakibat, ing Ginoo daratan ya, ban pamahalan, ing yato agpangking katuliran. Ing Ginoo daratang yo, ban pamahalan ing yato, agpang king katuliran. Midalit kayong kapurian king Ginoo, manigtigan kayong lira. Tiyupan nyo ring trumpeta at tambuli, at kulisak kayong mitmong tula, king Ginoo, harita mo. Ing Ginoo daratang ya, ban pamahalan, ing yato agpangking katuliran. Malingongo ka o dayat malat, pati na ing sablang at tsuke ka. Dalit ka o yato, kambering manok nangan ke ka. Ikayong sablang kabundukan, miyabe-abe kayong matulang dalit. Ing Ginoo daratang ya, ban pamahalan, ing yato agpangking katuliran. King arapaning Ginoo, uling daratang yo, banyato kayayang pamahalan, at ukuman ding tao, kambening katuliran, at kayalan pamangabiran. Ing Ginoo daratang ya, ban pamahalan, ing yato agpangking katuliran. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Tesalonica. Masalang baloyo, king sukat yung pakyapusan, ing dapat mi. E kami menatiling alang obra, inyang atsyukeken. E kami tinanggap na numan kaya kayo, emi bayaran. Aldot bengi, megobra kami, ban eke maging pabayat kenuman ke kayo. Depatan mi iti,
e uling ala kaming matulid, manayang kasaupan kaya kayo. Nune, bandinan da kayong mayap aalimbawa. Inyang kayabe yu kepaken, iti ang masipit ming penabilin. Eye pakanan ing ninumang e bisang magobra. Abanggit mi iti, uling abalitan mi king ating mapilan kaya kayo amagtamad, at alang daraptan, dunemo ing makialam king pamibiyebiyera ding aliwa. King lagyo ng Ginong Heso Kristo, yuyutos mi at pakisabing mayap, kareting tao, king manintunan lasana, at mi biye masalese. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Dios, talakad tapo ngeni ban parangalan ing mayap a balita. Itangan po, Iyangat iyangat ring buntok yu at lawen, ing kaligtasan yu malapit na. Ginoo manatiliyak kaya kayo. At kaya ka at timuri. Pamamasa, king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Ipagsalitan da kanita ning mapilan, ing sintinga na ning templo, ing sintinga na babyeda ring marmol, at ding pagkalubay nain da ring tao. Yan nga nang sinabing Jesus, di nga kakit yung den, datanging panawun, metong man, alang mitagan a batong makatumpak king kalupan ng bato, mga lasakngan king gabon. Ngarang mengutang kang Jesus, kapilan malyari iti maestro, at naning palatandanan, king pangatupad na niti. Pekibat ng Jesus, mingat kayo, at eyo paborening linlanga na kayo ning ninuman. Uling dakal lang datang king lagyo ko asumabi, ako'y Kristo, ating panahon di natang na. Eko pa'y ligalig nung makabalita kayong gera at revolusyon. Kailangan king mapalyari la pamureti. Dapat mga baldugan king ing kawakasan dinatang ne. At nga napakarela, lusubanin ing meto nga bansa, ing kalupan ng bansa. At lumaban niya ing meto nga kayarian, king kalupan ng kayarian. Mika, mga sikana ayun, danup, at salot karing niyayaliwang lugar. At ating lunto makapangilabot a bage at mga ragulatanda, iba't banwa. Dapat bayo mapalyari iting sabla, pandak-panda kayo at ligaligan. Dalada kayo karing sinagoga, banlitisan at pasukol. King uli ko, yarap da kayo karing ari at karing gobernador. Itiya ing maging masanting yung pamikatagon, ban mamye kayong patutu,
tungkol ka na ako. Ipanatag yung kaya kayong loob. Eko pa'y bali sa isip nung makanano yung ipagdepensing kaya kong sarili. Uling ako, dinanda kayong kabyas na nampong amano, ayan na agyong labanan o tutulan, ning ninuman ka rin kaya kayong kasalang. Hagyang din kaya kayong pengari, kapatad, kamag-anak at kakaluguran, ipanganyayara kayo, ipapatedala ding mapilan kaya kayo. Dapot metong man king buwak yu, alang mabating, magpakatatag kayo, uling king kaya kong kapibabatan, karin yu kamtan, ing kaligtasan. Ing mayap ng balita, ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kalupa ning sinabi ko, nanding umpisa ma-expire ne. Ing kaya katamong kasalukuyan liturhiya. One Sunday to go niya mo. One Sunday niya ing mitatagan. Kaya mo, ing Sunday mitatagan para kang Kristong ari. So makanano tayang pisabihan ing tungkol keng may expire a liturhiya keng Kristong ari. Pwedeng pisabihan kanita, uling Kristong ari ing pisabihan. Enya, ngayon second to the last Sunday, bage, pisabihan, ing tungkol keng may expire. May expire ning liturhiya tamo, ing ebanghelyo tungkol yakeng may expire. Nga na, ing akakit yung den. Datang ingaldo, metong man alang mitagan, batong makatumpak, king kalupa ng bato, mga lasakngan, king gabon. So, mapupupos yung liturhiya. Aliwa, ing yato yung mapupupos. It's end of the liturgical calendar year, not the end of the world. Ining meto nga pari, king seminaryo, kwento na ugali na kanuing kay ba't nang mag-walking, balanggat panapon, mag-toast siyang bread. Routine na maglakad. Kay ba't mag-toast bread? Kay ba't mamalaman? Kay ba't isang kapyang tsa? Minsan agad panapon, kinwaning tinapay king ref, ning refectory. Ibili na niya, sana kanuking toaster. Inyang akit ne, kat mo ning amag. Linawen ne ing lula na ng plastic. Ikit na 1 week na palang expired. Buri nang sabihan, detang pengana, the days before, expired na lang. Eno, ayalata. Enala, alasa. Aya kano tinape, ingating expiration date. Agyanging tao atin. Ing balang tao atin. Ating balang gawang tao. Ating expiration, ating kapupusan, ating kawakasan. Sa katunayan nga, for the past 2 years, deng may expire kareng tao more than the usual. Uli na ning makamate, COVID. Nga na ning ebanghelyo, alangan, mitagan datang ingaldo, malasakngan, malasongan. O nung palang malasongan at malasakngan, at lela nga na paningapong Ginoo. May expire ya pala ing tao. At lela nga na pa ing tao. There must be a reason. Uling, ala nang mitagan king kawakasan, alata na mo namang gawan. Mateyari ning tao, o ba't ka no mag-aral ya pa? O ba't ka no mag-obra ya pa? O ba't ka no makyasawa ya pa? O ba't ka no magpakapagal ya pang manintunan? Uling datang ingaldo, ala nang mitagan, alata na mo namang gawan, kabang may expire, at intapang pwedeng gawan, samantalanan, paulagahan, may sasayangan. Sayang naman kanu,
Tamo mo naman melalang ban malaso mo. Tamo mo naman melalang ban may expire mo. Migit tamo keng malalaso alelangan. Migit tamo keng may expire alelangan. At intang kayapan, sayang iting kayapan nung panayan mo ing may expire ka. At intamong pakinabang, sayang ing pakinabang ning kayang kayapan. So, kabang may expire, lingapan, ding pakamalan, larinan, ing mesira, linisan, ing pwedeng linisan. Nganapin nitang metong nga cliche, King Bie, it is not the destination that matters, but the journey. Nung ing katamong destination is to expire, that is not what matters. What matters is how we live our life, how we live this life that God created, but it expires. Agyang may expire ya ing tao, pwede ya pamuring mibie-bie, fully alive. Kalupa na mo nitang metong nga balo kung ating cancer. Makataning ne, 3 months to live, 90 days to live. Matenya mo rin. Nano pa kanuing use, what's the use pa? Atlong bulan, nano yung atlong bulan, king kabilis. Ing pakibat, atin pa kanu, there is still. Kilub na ning 90 days po, tang pupuntaya king doktor, pakonsulta, palawe, metong ng ugali, makipagkwento kareng kalupan ng cancer patient. Pamagkwento na hopefully, apalakasan na lalub kalupan na, ayawan na laking tapang na kalupan na, at dadaken ing metong ng sikreto. Pamangadi. Yan. Papakit na karela, iya, nagyang makataning ne, pwede pamuring mag-self-pity. Bayo kanu ing expiration tamo, pwede tapa kanong mamye inspiration. Bayo ya ma-expire, agyo na pang mamye inspiration. Tandanan yu, mamatakot ing ginukeng ebanghelyo. No neto turo na katamo mo, makananong maging panataglo, makananong epay-ligalig, makananong epay balisa, ing biye makatagan, paulagahan, agyang may expire, pwede pa ring biye makabaldugan. Uwa mawawala ing biye. Pero kapilan man, ing agyutang kayapan agawan, mawala even up to the last of your breath, up to the last breath of your life. Sasalpantaya ko. King Diyos sa ipang mayupayang tutug, Lina lang king banwa at iyatu, at kang Jesucristong anak ng bugtong aginutam. Pengagli upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipaku king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutub. Ibat ka rin, magbalik kya mo naman keti, ban mukum karing mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king bie alananga. Amen. Aduan tamong ni king Ginu, itimawa no sana ring sablang balayan, king ega naga ng takot at panganib, at nga tamong manalangin, Ginu,
iligtas mo kami. Ginoo, iligtas mo kami. Iba't karing huwad a propetang milili, karing karelang sarili. Alipat ning karelang sigasig, lililidala ring tutuki karela, ipagluwalo mo kami, o Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Iba't karing gera, pilatan daring bansa, pilatan daring bansa, at hanggang sigalutan. Iba't king kabilugan ayatong labanan, at sandatang nuklear, ipagluwalo mo kami, o Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Iba't karing kalamidad, ama kamate karing tao. Iba't karing ngayon, albog, lahar at salot. Ipagluwalo mo kami, o Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Iba't king danop at malnutrisyon, king kaya landang pansin, dingating labis-labis. Ipagluwalo mo kami, o Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Tanggapan na sana ng Diyos ang kapasalamatan dari Sardas and Luz, Lorna, Frank and May, Edilberto and Net, Florante and Nora, Ron and Tech, Paul and Chiki, Pat and Mai, Ralph and Mia, Soberano and Salamat families, at Jane. Kambeda ding kare langang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ng Diyos ang kapasalamatan daring mag-birthday, Mariana, Bettina, Ivan, at Ian. Pagkalam na sana ng Diyos ang kapag nasandang safe travel di Edilberto and Net and family. Ipagkalam na sana ng Diyos ang special intention dari Maria Alicia, April Joyce, Mary Manette, Paldeng family, Mariel, Joselito, Dick, Jojo, and Janet, Ella, Teresa, Noemi, Mercy, Ding Bulacan State University Nursing, PNL, E 2022, J. Ivan Milen, Roniela Dayan, Micaela Andrea, Raz, F. Prain, Mark Jeric, Ivan Christian, Anton Benz, Christine, Loreto Senior, Lauriz, Micaela, Ati Miko. Pagkalam na sana ni Diyos yung kapag nasandang speedy recovery, good health and healing di among Raul, Remigio, Mario, Sister Benita, Melissa, Perry, Eleanor, Irene, Nida, Pauline, Juliet, ding sa belang kapatid na masakit, at ding sa belang ating COVID kasalukuyan. Pagkalam na sana ng Diyos yung pamanantabit protection ning Banalaya Espiritu king pamilya ng Ani at king pamilya ng Antonio at Josefina. Pagkalam na mo naman sana ing kapag nasantamong kaligtasan king Balang Metong at kaligtasan karing kaya katang frontliners laban king COVID at iuli no sana king kayarian ng maligaya ding kapadatang Miang Ubie, Emmanuel Teresita at Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Amado, Victoria, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose Trina at Perla, Benedicto, Wilma, Walter, Jernan, Felicidad, Mario, Roberto, Edgardo, Robert, Richard at Regina, Josepina at Elizabeth, Rodrigo, Nelson, Purificacion, Sergio, Federico, Florentino at Cecilia, Cesar at Maria Clarisa, Crispin at Fe, Fernando, Soledad, Gloria, ding sa belang kaladwaking purgatorio, at ang alang makaga nakakarela, at ding sa belang mete uli ning pandemic, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami. Ngayon iyaduan tamang sarili tamong kapagnasan. O Ginoo, pagnasan ming maging malaya kami, sopan mo kaya sana dumalan ka ring tula at kasakita na ning biye, kingmit mong kapanaligan keka, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, ban ingkya katamong dawon, matanggap ya arapaning Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king kapurit kaligayan kayang lagyo, king kaya katangi ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Ginong Diyos, dating ayin ayang pangmi, pasulungan da sana, ingkya kaming lugod keka, at idalada kami sana, king biye alang angga, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya kaya kayo, At kaya ka at tinurin, iyat na yularing pusuyo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan taya, ing ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O yigpa Diyos king alananga at lubus mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristo, akya kaming Ginu. Kapamilatan ng kayang krus at pamanyobling mebye, kinabos na kami king kasalanan at kamatayan. Inawos na kami king kekang ligaya. Aginawa kaya kami, metong alahing pinili, suging saserdosyo, banal abalayan, balen ay iniwi. Numan ka rin papasyag mi, ing mayupaya mong dapat uling inawos mo kami ibat king karalumduman, ban miras king sarili mong makapagmulalang sala. Kambering sablang koro ring angeles karin banwa daralit ming kekang ligaya, makyabe kami nga langtok ng babya kapuryan keka at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloyig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Uli na nita pagparalampumi, pabanalan mula sana, naning ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang, katawan at daya, ning ginuming Iyesu Kristo. Bayo yung bidawon ko sang lub, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat yakeka, piraso ne, at binyan ka rin kayang disipulo nga na tanggapan yeti, ikongan at kananye. Iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kingwaning kalis, at pasibay ang pepasalamat keka. Binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan yeti ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis, ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, namibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, ban keta mi patawaran la paring kasalanan.
Daptan nyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayo ang misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi yoyig pa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo. Darawon miya kaya kaiting tinape na ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan, ing pepalyarian mo kami, matang pangtalakat harapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuwa mo, kingi kami ngan sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod, kambe ning kaya kaming Papa, i Francisco, ning kaya kaming Obispo, i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepaynawan na at manenayang pangazubling miye, at ding sablang mayangon na king biye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, lalong-lalo na ding miyango biye, apanalangin mingeni. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamid king biye alananga. Wan kayabe ng Mariang Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose akayang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo, at idupad king malmong kaburian, king kekabana ning panawon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banalay Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga, nga di manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod kingig pa karing amanong tiruna kaya katamo ning Ginoo. Pamiyat siya nawa, misang banyang lagyo datang ke kami, ing kayarian mo, may pamintran yang loob mo. Katiking yato, at king banwa, may pamintran yang loob mo. Ing kakana aning naldo aldo ibiemu ke kami ing aldo ngeni
ipatawad mo ke kami ding sala mike eka anting pamamata uwad mi garing mikasala ke kami emu ke iba ay sawal king tukso nunle ikabus king marok ikabus mo kami o ginuking sablang marok malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi ban king kasaupaning kaya kang pakalulu parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya manggaman king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nuning lawan mo yung kasalpantayanan na, ning kaya kang iglesia. Pamayapan may ampon bilugan, nagpangking kaboryan mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo manatili sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka at tinuro. Ipakita mo ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po, kaya katama na. Nyoing kordero na ning Diyos, nyoing milalako king kasalanan na ning yato, nuan laring mayayawos king apuna ning kordero. Ginoo, e ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkyas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Sunday, panyaws ko po rin ng Magdikon, Seminarista Christian Ray Kayanan, nin San Guillermo Paris Bacolor, Omar Nino Defensor, ning St. Joseph the Worker Paris, Florida Blanca at Arjon de la Cruz, ning San Vicente Ferrer Paris, Kalulut, ing ordinasyon da po, December 1, Huwebis, alas 9, king Chapel ning Mother of Good Counsel Seminary. Nung atin pong kokontra, you can go forward, banta balomi. Next week po, ing kakatamong third Sunday, ing second collection Sunday. At makanyan mo naman po, next week, in Christ the King celebration, maganap ya po, Domingo, November 20, itanggat panapon, alas 5, ninggat panapon. So ita pong 6:30 p.m. Domingo, gat panapon, miyapektuan ya, milakoya pa, to give way for the celebration of Christ the King. At inya po kantang Triduum in Christ the King, itang Miyerkules, Huwebis, ampong Biyernes. Miyerkules, Huwebis, Biyernes. Anyway, atinta naman pong regular, may isang Miyerkules, Huwebis, Biyernes. Magumpisa po keng Advent, magumpisa po keng bayong kalendaryo ng liturhiya, November 27, mabawas la po rin kaya katamong live stream. Metong nyamo po, istong Domingo ing 7:30. Sabado, ala po. Weekdays, adwa na lang mo po rin pipamilinan mi. So, ene po, everyday, uling o yaning panagkat da rin kaya katamong obispo. Marakal na po rin alanang live stream. Impong kaya katamong seat ning kaya katang Archdiocese ng Metropolitan Cathedral mismo, metong yang Domingo, alanang aldo simply to encourage people to go back to the church, physically present. So, o ito po, miya mo po kabud gagawan, no dakal na po ring gagawa. Marakal po, ala na lang weekday, aldo simply. Metong niya mo neng Domingo, karatang, lalo na po karatang maka-abroad, na bisang simbang Domingo. Pero balang misa. Buri ko naman po, kasi ako po buriing mabibidyo. Ako buriing ma-online. Ako makapagmasungit kasi iting video. Kailangan nakakaagyang kaplastikan mo. O ngeni, pwede na akong maging plastic po ang alam video. Manalangin tam. Hoyig pa, sumulong kesana king kekang lugod, kapamilatanan ning Eucharistiyang pigmasusyan mi, king kapigaga na kang Kristong Jesus, aginumi manggaman king alananga. Amen. Ing ginuman at tiliya kaya kayo, At kaya ka at tinuri. at bendisyon na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing igpa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Kaya katamong misa mi daon umena ko king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.